وکی گلک گروبن اتنیک کرد جی سوویتستانی مینا هندکانیه که نتوی هاتبون ناسین و د سالن 1920 ل آذربایجان نافچه یک اتونوما به ناو کردستان سور هاتبون دانین. سال 1930 او قضا هات نافکرنه اوکرو لسال 30 قضا هات هلدانه نو کمالاوی آفتانومی چی بود؟ کمالاوی گلکی مزن بود بنا پیشدابرنا ادبیات و مدنیات کرده بنا ناس کردن اختیاری جماعت کرده یا که حساب بود ملت کی بچوکی ای پیجاب رقم خواهد ل آذربایجانه. دبن رونیا پرستروکای دا خیا بو که کل سوویتستان ظلمک مزن دیتنه و بونیا گورین سیاست ستالین آسورگون و آسیمیلاسیون بزور. یکو ایرو زرال دیار دبه اوه که مافین کردان ل ارمنستان به دست خسته بون آورته و استثناء بون و نها امچتر بسر دیروکا کردان لکومارن سوویتیین دن ودبن. Ну и в конце концов, когда дело дошло до 1937 года, советских курдов, проживающих на территории Азербайджана и Армении, داویه د سال 1937 ده کردن سوویتی ین تو ل آذربایجان و ارمنستان دجین سرگونی کومارن آسیا ناوین کرن. اف فاجعه و بوقتی رنت بیرامن. باوی من چوبو رحمتی. ام نهزارو دستی دیا خود ما بون. روزه که اس 5 سالی بوم و هاتن مالا ما و فرمان دان که ام خواه روزه حاضر بکن. پاشه ام لترینه که بار آتو نجبو مریوان بوسوار کرن ام دمه به ترینه چون به که بزانه بن ما بکو داده بن. د داویه ده ام گهشتن دشتن کازاخستانه. براستی اف دشت بون. ام دکونان ده دجین و پاشه مجخوره هیدی خانیه جاوا کرد. او مخصوص کردان جهاو بلا کرن جبو که او خواه هویتا خواه زمان خواه تاریخ خواه و هندا بکن. لی سوسرتا مزنترین او بو که پشتی که ام جهاو بلا کرن ده شوکه ده همو مالخواه مالان گرتن و برن. که من رابو گوت مالخواه ده مالی ازم. جره گوتن بده دومه. و اف جاره داوین بو که مکه خودید. اوان aynı tişti anisteri hamu malan, de hamu gundanda u de gundeme deji. И все, и больше мы его не видели. И так обезглавили все семьи, которые жили в нашем селе и также в других селах. Her burada her zaman her yeri bliже. Так что они снимают. Они побывали везде, в Ираке были, в Иране. چی بگم؟ ایشی که تمامی ملت برا تو ارمنستان ده سوی کردستان ده تمامی کرد سوویتی تمامی راه خواه هر جا کردای ملتی آزاداری و دریباری نه در سال 1936 که سریا جنرال باردانی دست بشور سانه مزن که ملت میشی گلک ومان بیرا گریزه ده کردستان چه ده و ملت کردشی که طرفه و طرف لی زانن على باختیارا گلک فرصه دوستم ملتیه و فرصه فرصه ندانه شاکی کرده ولات درک فرصه فرصه بنا خواهد داخواته و برزای نیشتد با آچخیا ناجی همزانه که تمامی کردستان داشته شهر بچه رژیم صدام حسین فاشیست مقابل کرده حلبجی دا جلب کیمیای داخواته ملت کرده دقره درو گلک ولات درک درقا کرد سوویتی دا نویسی گوتن دی طلب اختیقه رادیو روزنامه سوویتی تشتر نویسی باشی ساله که دست بکرن هیدی بنویسی که حلبجی دا چه قومیه تلاشی ورنا دیجی علم کن که صدام حسین سلاح کیمیایی مقابل کردن نده خواته و راست نیدون
بوی فکره وکی فیزیکی administrativ toprak teritoriye herkem ne karın Kürdistan'ı çekin. Bolu rahda, bolu kıteva. Literatüre akam Kürdistan'ı çekin. Kürdistan amel bu literatüre amel hava ki silsilet ne halen. Diber xebatên siyasî de Kurd heya ku ji wan tê ji bo parastina ziman û çanda xwe dixebitin. Piraniya Partiyên Kurdistanê xwedî radyo, rojname û çapxanan e. Ji dibistan û xwendegehên serê çiya ta hînkirina ziman li bajarên Ewropayê û îradeyê li zanav û hêvîtiya neteweyî xwedî derdiketin û asimilasyonê redkirin xwe nîşan dide. بەڕێی ناوێ ئەمە باسی هاوینمان بووەکە کە چۆن خۆمان جلی دستانە داکەنین دەستکردداکەنین خۆمان پێنەکەینەوانێ. Di piraniya bajarên serokeyên Ewropayê de Kurd ji bo vê amancê komale, malband û heta enstitûyan datînin. Well, there are about 600. îro qasî 650,000 Kurd li Ewropa Rojava dijîn. Piraniya wan li Almanyayê dijîn. Lê ji bo nimûne li Fransayê jî qasî 70,000 Kurd dimînin. Piraniya mezin a van Kurdan karkerên ji Kurdistana Tirkiyê ne. Lê niha hejmareke bilind a penaberên siyasî yên ji Kurdistana Iraq û Tirkiye û hin Kurdên Îranê, Sûriye heta Lubnanê jî hene. Mainly from Iraq, Turkey, and after that Iran, and some people now from Syria and Lebanon. Bi civandina konferansan di paytextên mezinên cîhanê de partiyên siyasî yên Kurd tên cemhev. Dixwazin pirsa Kurdî internasyonalîze bikin û wê bibin ber neteweyên yekbûyî. Şerê siyasî di tevahiya Kurdistanê de dom dike. Daxwazî ji danîna dewleteke Kurdiya serbixwe ta cureyek otonomiya neteweyî an serbestiya zanava çandiya Kurdî diguhirin ji ber rewşa cihê ya her perçeyek Kurdistanê. Peki Kurda digihîne hev xwestina wana wek millet û neteweyek hatin nasîn û bi destxistina mafê qedera xwe bi xwe diyar kirine. Kim waya ew raperînê ke Kurdistanê Tirkiye beşê zorî milletê Kurdî lê ye, ew raperînê Kurdistanê Tirkiye legel raperînê xelkê Kurdistanê Iraq û Îran Kurd digihîne te qonaqeke dinya natwane çîka meseleyê Kurd nadîde bigirêt û dewletekanî dagîrkerî bi taqîkirînەوە بۆیان دەرکەوتووە کە سیاسەتی دامرکاندنەوە و ئەسەمیلەکردن و توانەوە و ڕاگواستن و کۆچدادان هیچ کەلکێکی نەبووە ئەو نمونەی تورکیا لە بەرچاوی هەموویانە بۆیە من پێم وانییە دەتوانن لەسەر ئەم سیاستەی خۆیان بڕۆن. Bê hebûna rejîmek bi hindikî ta dereceyek demokratîk helkirina pirsa Kurdî nehêsaye. Lewra slogana bingehî ya cibheya me demokrasî ji bo Iraq, mafê neteweyî ji bo gelê Kurd e. Ev bi heve girêdayîn e. Lewra em bawerin ku ji bo danîna rejîmek demokratîk li Iraqê şerê hemûn hêzên Iraqê lazim e, ne tenê yek Kurdan. در واقع یک مسئله دموکراسی برای ایران خود مختلف. Slogana demokrasî ji bo Îranê, otonomî ji bo Kurdistanê her wekî minberê got daxwaziya danîna demokrasiyeke rastîn li Îranê nîşan dide. Bi cîhanîna